ljudi. A kako da ljudi prežive ako bi sutra nestali internet i telefon? Ćao drugari, danas pravimo jednu važnu temu, a to je modern svet i da krenemo odmah sa pitanjima kako ne bi gubili vreme. Da li modern svet pravi slabe ljude? Gledaj, modern svet je postavljen tako da nas stalno drži u komforu. Sve je instant, sve je na dohvat ruke i upravo to nas slabi. Kada ne moraš da se bojiš za stvari, gubiš otpornost, disciplinu i pravu snagu. Zato je ključno da se osvestimo i sami izgradimo mentalni otpor. Zašto su danas ljudi mentalno slabiji nego što su bili pre? Zato što su prestali da se suočavaju s teškoćama. Sve je previše zaštićeno, nema potrebe za izdržljivošću. Nekad su ljudi bili primorani da se bore za svaku sitnicu, a danas su navikli na instant rešenje, što ih čini ranjivijim i slabijim. Da li telefon, mobilni, uništava mozak? Da, vrate. Telefon nas drži u stalnoj stimulaciji, skraćuje pažnju, razbije koncentraciju. Kada stalno buljiš u ekran, mozak gubi dubinu, postaje umoran i slabiji. Zato je ključno da postaviš granice, da isključiš telefon, da se vratiš realnosti i da ponovo treniraš fokus. A koliko puta dnevno prosječan čovek proveri telefon u toku dana i gleda ga u toku dana? Nažalost, nisam pronašao tačnu prosječnu brojku za koliko puta dnevno ljudi proveravaju telefon. Različiti izvori daju različite brojke, ali ono što je sigurno jeste da se ljudi danas oslanjaju na telefon u ogromnoj meri, što svakako menja način na koji funkcioniše pažnja i fokus. Da li društvene mreže su nova droga? Apsolutno, brate. Društvene mreže su kao droga. Stalno traže tvoju pažnju, drže te zaglavljenog u beskonačnom scrollovanju i oduzimaju ti mentalnu energiju. Ako želiš da se vratiš sebi, moraš da postaviš granice i ograničiš vreme. Da li društvene mreže su nova droga? Da, brate, apsolutno. One te zarobe istim mehanizmom kao i droge, instant zadovoljstvo, stalna potreba za potvrdom. Ako ne prepoznaš to na vreme, postaješ zavisnik, a tvoj fokus i stvarno produktivnost pate. Šta je najveća zavisnost današnjice? Najveća zavisnost danas je pažnja. To je ta nevidljiva droga. Ljudi su zavisni od konstanta stimulacije, od potvrda, lajkova, notifikacija. Ta potreba da stalno budu viđeni u centru pažnje ih iscrpljuje i odvlače od pravog života. Zašto danas ljudi ne mogu da se fokusiraju? Zato što su stalno bombardovani informacijama. Svaki trenutak je neprekinut notifikacijom, scrollovanjem, površnim sadržajem. Mozak nema vremena da uđe u dubinu. Zato moraš namerno da postaviš granice, da isključiš distrakcije i treniraš fokus, korak po korak. Da li pažnja je postala najvrednija valuta na svetu danas? Apsolutno, brate. Pažnja je danas ono što pokreće sve. Kompanije se takmiče za tvoju pažnju jer ona donosi moć, uticaj i novac. Ako naučiš da upravljaš svojom pažnjom, preuzimaš kontrolu nad svojim životom. Zašto danas ljudi ne mogu da sede više od, 10 minuta, a da ne mogu bez telefona? Zato što su navikli na instant stimulaciju. Mozak im se navikao na konstantne doze dopamina iz notifikacija. Kada pokušaju da sede u tišini, postaje im dosadno, nemaju strpljenje i jednostavno beže od tegobe. A da li TikTok uništava koncentraciju? Apsolutno, brate. TikTok je dizajniran da te drži u stalnoj brzoj stimulaciji, kratke sekvence bez fokusa. Zbog toga mozak gubi sposobnost da se koncentriše na duže periode. Zato je ključno da ograničiš korišćenje i vratiš se na spori i dubinski rad. Zašto ljudi stalno traže dopamin? Zato što im dopamin daje lažni osjećaj nagrade. Svaki like, svaki swipe, to im daje kratkotrajno zadovoljstvo, ali dugoročno ih iscrpljuje. Postanu zavisni od te potvrde, umjesto da grade stvarnu disciplinu i dugoročnu motivaciju. Zašto instant zadovoljstvo uništava ambiciju? Zato što te odvlači od dugoročnog rada. Kad stalno dobiješ nagradu odmah, nemaš strpljenje da uložiš trud. Ambicija se rađa kada znaš da nešto zahteva vreme, žrtvu i odricanje, a instant zadovoljstvo ti oduzima tu snagu i fokus. Kako dopamin kontroliše tvoj život? Dopamin te vuče ka kratkoročnim zadovoljstvima. On te tera da stalno tražiš nove impulse, da se oslanjaš na brze nagrade, umjesto da gradiš strpljenje. Kada ga ne kontrolišeš, on upravlja tvojim odlukama, pa ti oduzime sloboda da se fokusiraš na ono što je zaista važno. Da li je komfor najveći neprijatelj danas muškarcima? Apsolutno, brate. Komfort te uspavljuje, drži te u zoni gde nema rasta. Kada si previše udoban, gubiš oštrinu, gubiš disciplinu. Samo kada se distanciraš od tog komfora i suočiš se s izazovima, postaješ onaj muškarac koji vlada svojim životom. Zašto ljudi beže od nelagodnosti? Zato što nelagoda tera na rast, a ljudi prirodno beže od bola. Lakše je ostati u poznatom nego se suočiti s neizvesnošću, ali upravo tamo, u toj nelagodnosti, leže prava snaga. Samo kad prođeš kroz tu barijeru, postaješ nepobediv. Da li težak život stvara jače ljude? Da, brate. Težak život je taj koji te oblikuje. Svaka prepreka, svaki izazov te tera da otkriješ koliko snage imaš. Ljudi koji su prošli kroz patnju postaju otporniji, odlučniji i sposobniji da prebrode sve što im život baci na put. Da li pornografija uništava muškarce danas?
Nažalost, da. Pornografija stvara lažna očekivanja, iscrpljuje volju, smanjuje pravu intimnost i fokus. Muškarac koji se oslanja na to gubi disciplinu, samopouzdanje i snagu da gradi realne odnose i život. Šta pornografija radi muškom mozgu? Pornografija preplavljuje mozak brzim, nerealnim stimulansima. Menja način na koji doživljavaš intimu, smanjuje prirodnu motivaciju i menja neurotransmitere. Na kraju, muškarac postaje zavistan, smanjuje sposobnost da se fokusira i da gradi prave, duboke veze. Zašto toliko muškaraca nema motivaciju? Zato što im nedostaje jasna svrha. Kada nemaš veliki cilj, kada samo lutaš kroz dane, motivacija nestaje. Potrebno ti je da postaviš svrhu, jasan razlog zašto radiš ono što radiš. Kada znaš zašto, svaki dan ima snagu da te pokrene. Da li video igrice stvaraju lažni osjećaj uspeha? Da, brate, one daju taj trenutni osjećaj uspeha, ali bez pravog rada. Ti se u igricama takmičiš, napreduješ, ali u stvarnom svetu nemaš rezultata. Zato te taj lažni uspeh na kraju ostavlja praznog, a prava snaga dolazi kad uložiš trud van ekranu. Da li su danas muškarci fizički slabiji nego ikada pre u istoriji? Da, brate. Danas većina muškaraca sedi, gubi snagu, izlaže se sve manje fizičkoj aktivnosti. Nekad su muškarci bili građani kroz rad, kroz borbu, a danas se oslanjaju na udobnost. Zato je ključ da se vratiš disciplini i treniraš telo, jer snaga počinje odatle. Zašto ljudi danas više ne čitaju knjige? Zato što su navikli na brze, kratke sadržaje. Knjige zahtevaju strpljenje, fokus, dok se mozak navikao na površno scrollovanje. Ali, brate, baš u knjigama je dubine. Ako želiš da izgradiš stvarno razmišljanje, moraš da se vratiš knjizi. Da li te škola priprema na život ili te priprema na poslušnost? Gledaj, većina škole te priprema da budeš dobar zaposlen i da radiš po pravilima, a ne da preuzmeš život u svoje ruke. Zato pravi muškarac mora sam da se obrazuje, da traži iskustva, da gradi praktične veštine, jer samo tako izlaziš iz matrice i kreiraš svoj pravi život. Da li većina ljudi živi danas na autopilotu? Da, brate. Većina ljudi samo prolazi kroz dane, radi ono što im je rečeno, ne razmišljaju kritički, žive na autopilotu, bez strasti, bez svrhe. Zato je na tebi da preuzmeš kontrolu, da izađeš iz te rutine i sam kreiraš svoj put. Da li mediji kontrolišu način na koji danas razmišljamo? Nažalost, da. Mediji selektivno plasiraju informacije, hrane tvoje strahove i želje, oblikuju tvoj pogled na svet. Zato možeš biti svestan da preispituješ ono što gledaš i da samostalno formiraš svoje mišljenje, bez programiranja. Ko danas kontroliše našu pažnju? Nažalost, algoritmi i velike platforme kontrolišu našu pažnju. Oni odmeravaju šta ti se prikazuje, šta te zadrži i na osnovu toga ti drže fokus. Zato je na tebi da preuzmeš kontrolu, da svesno biraš šta gledaš i da ne dopustiš da te algoritmi odvedu u pasivnost. Da li algoritmi danas upravljaju našim odlukama? Nažalost, da. Algoritmi su dizajnirani da te drže u začaranom krugu, da ti serviraju ono što želiš da vidiš, a ti misliš da sam biraš. Zato moraš da postaneš svestan, da prepoznaš te obrasce i da samostalno usmeriš svoje odluke. Zašto je danas usamljenost veća nego ikada uprkos internetu, s obzirom da ljudi mogu lako da se povezuju sa drugim ljudima? Zato što su veze postale plitke. Imaš hrpu površnih kontakata na mreži, ali nema prave duboke divnosti. Prava povezanost se gradi u realnom svetu, kroz vreme, trud i ranjivost. Tako da, iako smo povezani digitalno, ostali smo usamljeni jer nam nedostaje prava ljudska dubina. Da li društvene mreže stvaraju lažnu sreću? Da, brate, one stvaraju lažnu sreću. Serviraju ti iskrivljene slike života, stalno upoređivanje, kad ti misliš da su svi srećni osim tebe. Prava sreća dolazi kad se osloniš na stvarne duboke odnose, a ne na površne lajkove. Zašto ljudi danas imaju sve više anksioznost? Zato što su stalno pod pritiskom, bombardovani informacijama, bez prave pauze. Kada nemaš duboke usredsređene momente, mozak ti se stalno pregreje, a ti ostaješ bez fokusa. Zato je važno da napraviš tišinu, da se izoluješ i da vežbaš prisutnost, jer tako smanjuješ anksioznost i vraćaš snagu. Da li modern muškarac je postao previše mekan? Nažalost, da. Mnogi muškarci su danas previše okrenuti udobnosti, beže od odgovornosti, izbjegavaju bol. Pravi muškarac mora da prihvati izazov, da ostane čvrst i da gradi snagu u disciplini, jer tek tada postaje zaista jak. Kako pobediti sistem koji te čini slabim? Pobeđuješ tako što preuzimaš kontrolu. Postavi jasne granice, odbaci pasivnost, biraj teške, ali ispravne odluke. Fokusiraj se na svoje ciljeve, na disciplinu i svakodnevno delovanje. Tako stvaraš slobodu, jer si ti taj koji vodi, a ne sistem. Kako izgleda čovek koji je potpuno pobedio modern svet? Gledaj, takav čovek je nepokolebljiv. On zna ko je, ima jasan cilj, ne dozvoljava distrakcijama da ga skrene s puta. On je fokusiran, samodisciplinovan, gradi prave veze, ne zavisi od tuđih odobravanja i svaku prepreku koristi kao odskočnu dasku ka slobodi. A kako da ljudi prežive ako bi sutra nestali internet i telefon? Gledaj,
Moraš da se vratiš osnovama. Nauči praktične veštine. Izgradi prave odnose licem u lice. Nauči da rešavaš probleme bez ekrana. Kad se oslanjaš na sebe, na svoje sposobnosti, preživećeš. Pravi muškarac je spremno na sve, jer ima čvrste temelje. Da li današnja tehnologija pomaže ljudima ili ih orobljavlja? Pazi, brate. Tehnologija može da pomogne, ali ako je koristiš pasivno, ona te zarobi. Ako si svesno koristiš, učiš, gradiš veze i veštine, može biti moćan alat. Ali ako postane tvoj gospodar, tada te uništava, odvlači te do pravog života. Da li je najveća sloboda danas sposobnost da kontrolišeš svoj um? Apsolutno, brate. Najveća sloboda je kada imaš kontrolu nad svojim umom. Kada ne zavisiš od impulsa, od tuđih mišljenja, kada ti sam upravljaš svojom pažnjom i akcijom. Tada si zaista slobodan, jer ti si gospodar svog života. Koji savjet bi dao muškarcima i ženama s obzirom na ovaj moderni svijet, kako da pobede i da prevaziću svoje situacije u životu kakve imaju i da izađu kao pobednici? Brate, moj savjet je jasan. Preuzmi potpuno odgovornost za svoj život. Postavi konkretne ciljeve. Svakodnevno radi na malim koracima. Skini se sa autopilota i budi disciplinovan. Okruži se pravim ljudima, odbaci izgovore i ostani fokusiran. Tako ćeš izgraditi snagu, karakter i postati pobednik, bez obzira na okolnosti. Hvala puno. Drugari i drugarice, čuli ste savjete. Idemo jako.